Ibu Neng, dalan, ibu tuan rumah. Apa sih Kang? Apa sih Kang? Ibu Neng sayang. Keinget sampeyan ning kula aja macem-macem. Ibu Oni sayang, Ibu Oni, mungkin sampeyan nemu titik bosan sing kudu diingat, pernah ngeringat bareng yen duwe rabi arep ninggalaken, pernah ngeringat bareng ya kayak masih tetap Islam. Mama terus nak madu depan bapak nih nak jaluk maning. Barang bapak nih jaluk maning. Kenangan bareng lama bisa hilang, tapi ingat bareng Mama Prilly paling sayang. Mama Prilly bapak nih baik. Prilly, Prilly sayang. Prilly wong loro usaha adus keringet bareng. Bapaknya kayak dulu ya. Mungkin sampean nemu titik bosen sing kudu diingat, pernah ngeringet bareng. Prilly sayang. Yen Prilly arep ninggalaken Prilly anake Kang Yayan Eman. Aja berisik. Prilly khusus disimpan bawa balik. Prilly
Prilly sayang. Prilly. Diilangkan sama temen sing Eli. Iya dong, bapaknya nyoting, anaknya sawer. Bener kayak konon. Wong loro usaha adus keringetan. Orang bapaknya lagi nempe yang ada Chris ya. Iya kan? Keingetan Prilly sayang. Borongan baik. Prilly sayang. Prilly. 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 Mungkin sampean nemu titik bosen. Sing kudu Prilly sayang. Prilly. Iya na Prilly sayang. Areh ninggalakeun Prilly. Pernah ingat bareng. Aman kokon joget kayak orang gak bisa yakin. Prilly.